And you know, maybe you won't check it. Never, mommy. I don't want to say. I don't mean the catch moment. I don't want to station. I don't want to say me tata so and we see my baby. After I was the mammy, that will be said to me. Miku Kwazi, let's your program in Dika and Sana Mako, I saw them and put them in Kwazi, you know. You could have Kwazi, you wait here, San Wakazoli, the way I'm a family free one, San Wakazoli. As I'm like I say, I'd let Kate and Swazi or Joy. Memin Debia, Mitsie, Kwaku, and Lim Kusibu. But I saw. Asemidi. Me bedo ha. Asemidi. Na me dey dey. Asemidi. Dande. Asemidi. Ewa hemfa. Pop 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 pop. Enye Yesu aduma ka yewu. Gojo to. Pem 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 ne ne ne. Enye Yesu aduma ka bewu. Agojo to. Atoto ko. Agojo to. Anapano so about per minute at your sound close 7:39. Adishima mama chimo kwaba. Ahenkan 93.3 FM so. Eya semi Dika. The
The word deserves say. The word deserves say. Pacho me dano pebia de besumo e yensema do wo yempotem ye e na sade no e bia na review ho and e bi wonum se hyada pan o hyada ne aboja ye boja na wa ye na ten na afi ho se e ya review so ne akaw eni dio e bi e store bomb pa e bi e store bomb pa oya stop boy se be fa mra kwan so e didi djuma gan chese mpenifu agya tum amamre nso agya tum didi djuma ye dia yo ho adjuma come in a professional way woma entino me biase woma sebi woma bon no ene yo se akwa kota no kwa ha no oya san wa bon Yes, what my gamawu, a cojoto, a totoko, a cojoto, a popoto. Yes, what my Ahenkan FM, still the best in the Anopay someone mo pa ebe du nkomo ye be di nkomo papa meko brim south district ene anopay ye ne achim sodro MP osanso ye chairman Juma Roads and Highways Committee e wo parliament Honorable Kennedy Osanyako ye ne be di nkomo awade bi oye ne peso aso no tie ne ti awade ko say ya de pan na de boni chami kuchu 101 ye to no na boy ya no ye to ne ode ya ne ye to ya no atuma wura ha na ebe ko na no pay it's more Brim South district more Brim South district and pay achim sodro abeton peso asumuntami kuchu Asem na peso obisa MP Honorable Kennedy Osanyako omodia fa testify 0594 841044 0594 841044
pacho no pemeko Brim Central Municipal Assembly ene mo brim no so pa me brim me brim ba kame awoso ba kame ne oba kame na no pay sanse nsu na agugu to oda me woso me ho na ohwo ba me redeem enwa bi fama mo tom bi fama ho be biara sanda awodem pa ma mo da prawa to oda me woso me ho me bo woso me ho na pay na ohwo wa ba me kakra aba achimuda yodifo mo achimuda yodifo amsi yani ezo to amsi aha ewi abam si aham ebrama ba ye ma mu yebre ana piani ombedi nkoma no pay aba and it's here saka no pay address IGP Inspector General of Police George Akufu Dampare wa kopiem e wa chima kokwaso obesan bo awrem e wa chimbrenas ana pay ya ni empenfo bi bedi nkomo nye busa de cropotinti IGP every incremental to akokwa eso akokwa sine nedi nkomo ye nyako kono ne ya beshani ba ye nyako achimuda market one mo me say big Sam phones anymore billboard po bi esu on mo no an pe bedi nkomo ye bedi nkomo pa po ni da so suo pempim nipa pempim enipa taxi driver se park on an pay ye ni ebi ebe kasa bom wa asinima so across the district oko achimba tebi on sani faso project omo yo on amna na da kwano no up till now bring back as a store that is the agwe mabin yeni honorable assemblyman bekasa esa so no na ekoso kan won sem kyen e mai update e hye ho bo achim asene abronsa na nya 291 years no abronsa ya enya 291 years the whole Ghana ye ka adenya anyia first 5 e kan ho bi echi esi achima sene salam no ana pe bedu nkomo enana ehu nan mo fo amomon krata so mumbungu na subungumbu esi wono mo edan bungumbu esi wo mumbungu asubungumbu nan basi mumbu dan ngom si bungumbu bom Adelaide K dance so how's you done pa dai Mimi ndabia mitie kwaku endim kusibu adu me da so the 2 years account view
Eje na se me ko achimo dan adwam. Na achimo dan adwam okọ market on ma. Your big shop will be on my dear Gwenmu. I have big Sam phones. Big Sam phones and mu pay. Obi at the billboard po aba besu on mo dade die ni bi. O de abesu on mo anyway nani. Sa na nipa ni ba besu no. Ye rewre mu grounds. Eco Highways Commission. Eco Works Department of Brim Central Municipal Assembly. Every different places ko bi se bisemu. Those who are concerned woman matumi say ade bi samesi krom no ye bi sam no wo mu twema nipa kro no wa magi tumi krata wa magi permit bia e kire say obetumi asisa billboard pole no enti wanja kwanche bia na police wo na pima na epempem ngrofo ti poni de tian say o de bra Facebook live anope ya na bra behe say de poni tie poni na wo de asi wono no meka say uchemu 4 abako abakwam so chipo no mu fo a bako abakwam enti se wo twem no anya very careful a utibepem 2 pono ewo fom pa enti sa akwada kura twem no anya careful a niti ebepem ene ba bia wo kwa nim no nso ewo no aye sharp eye pointed ewo no man aye pointed cause on ye corner joint no ena abakwa nim no o de join me live on Facebook si na bra be said ye avina o George Asem the patch of bra Facebook live si na bra be said ye enkofu bi nya sika said ye enkofu bi ye bibia wo mo dwen nipa ho auntie fix your attitude no ebini o fix your attitude no ebini ana 3 Paul no ben high tension wires Paul na make kan wasem no dadio ben high tension wires yenso na enim se dade ne light awoma de ya wo mo ni nhia bako sei ben pa very close mame nko maso baby a police American wasem a show Facebook live ni YouTube live no no mo taxi drivers bi park on mo nim emu bako kwakasa sanse ni tia manya ne se poi is already obi de ni tia pemama wapira ena sada normal bi su de muti pempem mame ko maso ni ori ofori ekodi nkomo ofori anopoti me kan good morning sir me mo akwa baso nko kra de Ahenkan 93.3 FM so atuma bobo Parliament mu Brim Central Municipal Assembly. Yes sir me da mo say me yeri kan me tia mo tiefo ne ma yefo nyina atiefo na joso atiefo na anope wan eva isia me pato me wo station o sisia o station mi sisia na o ya adwuma kwa yemfa me ya adwuma ko efu jahane sem ene jadem nyina ye nyina isma o chano pe ya wa park o ka o pe passengers on me pato wan okay na ma yembisa billboard pole that yes you on me emri be backgrounds na mo se mo bonjo so kra besi na mo bonjo so ana mo you okay with it me pato pole ne de ho asem kan de enye mo ayen baby because somebody no baby esi no esi abakwan mu ma ye nya baby mpo o park car kra na se nya dia obetia park car wo baby a somebody ni si ana sa we kra na se baby e wono obi twam kra no apembia na ne 3 days man bi betem mpo eto fom ma ne mu ma so pa ya nyame animu ni na ensem fata ma ye pre ndro bi kra de mama no ansana ye mata ki bi kra na kofi ye kra ni enim baby usu on eti phone baby esini de enye ena sa ya we ya ben like wo ye bi kan wo we wo ma te se e from akra ni ebo a be nya chambe bom ama bi akola bi kra etwema woni ma obesom ama na so kra asa for ye Asem foforo ye fefe for the formation na de na pass o metina ye because light ne da da de na de enya de betinya boa don na be di sidi su okwan ejina kwam te se me ka se fra ka ke se bia be sie ni mu obesi ho na ma efra ni nyina eden esi ni se ye nya ba bi kwam patinti ya ka ama we kakra ye nsu ya ti apate a ti mu kakra ma se be ya ka bi su be twem ko obetinya fa ho ma twem ti omo se no mo ye mu ni di mai esa bi a be fa atorentem fofra tamba ye mu su be bi e ti fra po no ye nya tra yi
yes say ba sa jane si yen ye ma nyina ebu ye nche ha ka si ntwemu a kwa na kwa kete nti yes empanifo ni hu mama yen yeah that enti so far nipa be yan no mudi wo muti apem sa billboard dade esi wo no mu me hu sa me hu nipa ni no nipa tu empanifo papa empanifo asebe be fan se bia obi anani tela nko jile bia no o timepem because mine na opem ye no na nani afi na o tie na ama getwa na ha na aden abransa ni odin ti kopem ye no na mubisa no se de wa hu ana asesen awose na when say bibi sa o we nti no yes o hu ya na so wasem ana ebisa na de asem of time me patro tiefo mo amutie radio yi mombo modiam na Facebook live and YouTube cheso sikani prema bia ombu ni pamfa ni panya hwe ene wanya kukuduru asi ne bo pampampan e dey like billboard dade akwako si krom dade nso ochemufo a baako e okwam ti se utwam na wanya hwe ye pa uti bepem ena woma apake kaso ase omo ye adwuma taxi driver CBA dia dance say obi kura di ntia pema otofom papa penimu obi papa penimu ena yani onipa kasa wo mpa chop join me live on Facebook and YouTube sisia na bra be say the phone ete na wo mde besi won be ye na watwa hini okay wo mde besi o de me fan say maybe be 3 yana temper 2 weeks when 3 to 2 weeks when on okay na up to now monchi ni pakro de besi won mo ye hu ni papoti o de besi wo me kra me ye di we kra na me na electricity for no ye we di ntema me e company to my back but no ye say I member of it that me 2.0 na ma me ndi ha isi ama me ni hu zuma sa biem ina say nka me electricity for no mo so say baby like in a pool, you know, but listen, no, the bebo dia, just Memo, my dear, the infinity, and more like in it, that no. Just that dear, where I met dear, into me every, you know, Castle Begin, I want to see how the baby one and from a clear big crowd, a bit near come back. I thought you know, like okay, and so far as I say. Ahenkan form wo billboard na se no masema mo ka che odampen for anything to say asema ya kan say yes rampen for say enunti ni ese wo pani ti say yesu fe rampen for na say o mbeti en dia en ka mestre sen ko mo ye hu bibi man na see that say o mbeyi na say baby for kra no mo bi sia e be boa ye e kin say baby esi no idea parental for beba because the bisa sister abema kuikano na the mutra na kwasa heden abe bata wo yimu because they say ye ti pe mu kra no ene ma be pre mu a say ye kra ye bo mpa ye say ye peni fo be di hu duma boa ye enti ye stress ade no enti ni san ko fa ade fo front samba enti eno na ye stress ye peni fo mo ye na omo ni hu duma ma ye okay yate enti sesi mato masam dia ma empenifo yi na ebia mo hwani mu ana se billboard ye metu dade ne fro no ma wo na mo fufuro bi mbetu ana okay se bibi bebe ase se ya no ti na ya Dika pusumu eti se bibi bebe tra eno so ne yansu ewo bibi a ajendi e be san fa wetire ade bia e be emwa na ne nyina e pese emwa beba se be ma ema o how man tere meka no enti eno an ye je ho djuma se e be se mpanifo lo se ye ka se yinim se mpanifo no so ate enti ye be se omo be ji ho djuma ma yen na ma asumdja ba lo se ye nyina ye pere asumdju ye mpese o how we beto yen ta na be se mpanifo so ye na so na omo ni ho djuma ma yen billboard se de si on mi mo bonjo so na mo suspect obi say bia onipa sumasi na de besi wo cause according to mo ankasa mo chema na do ezanza mo ba no na police ho ade atia mo ko adwuma ba mo ko da sori ba adwuma no na poni abesi ntu hwe ma anadwum besi mo suspect obi ana a mo hwa
betumi akɔ ne nkyɛn ka sɛ bia sei ana mo aso betumi awurawuram ɛno sɛ nipa simasi ne de besi wɔn nti mo srɛ na da o metu na ɛtete mo dwumadie ɛne ɔmanfo etwam. Okay, ya o kana de me to asɛnti de say na ye kan ana me ya stress ye betumi ahu sɛ bia sɛbe ye papa we na di ana ye pani we na di on ma ne ya srɛ no sɛ ye ka sɛ ya ye srɛ no na oni hu dwuma ma ye yo ye ka sɛ ye ne omo sɛ bia sɛbe ade a omo ye no ye bonu ye so be sɛ be ba bibia en fa to rente mo ma ho nti na ma ye nyina ye den ye gu so aye ka ho asem enti ye ba sɛ omo nsuntie na so pem no mo mehwe na omo hu ekwan ye be fa so ama o ha obi ntimi sa ametu ye kuri ni eno na mesre mpanifo owura mi ja owura fori mi ja kwa mo akokora na ni die mada me pa cho asemi sei no matumi atwa na mo akwa assembly man cha ko bisa ne mu nsem. Okay, ana me say bi mom de ni tu kwan be we montie ni da nwumre kra na me ba nti ama me sharan enhu asama man na nkasa ene ni hu nkomo enti me di sa mo fre mi ya na ma me so me ye den ama me tinai. Okay. Yate ma me ni aba konso na ono so nti okay. Akra no poti me ga maje. Oh, me jo so minia. Mache ebru na boko nso e. Ana pende nso na gugu pa mama mo ma asa prawa no nso e. Boko. O de nso no gugu no e ma o mo an ebi ma enyu pa o. Ama mo enyu da enyu ba nyakopa do nti bia be fine. Asa pacho o ye djuma kwa infa na odin design. No, me de sam me ye djuma ko ejedem. Jadem on ozu kuta taxi ana trotro. Me kuta taxi o ha. Ede na wo ka fa po yun. Me ne po na me asema me ka fa no be po ni ti ni de. On se po de ni kwa se etra e ba lo kwem. E se po no e wo lo kwem ni pe a o enche ho aso ne ense park. O vi bi fan che ya o be tempo. So e ti ya ni eson baby apa ekwan mu too much e ma pass na phone na foka o mo ble o he ya na do ti abom so obi ya na di oba so obi so ha na nya ya djuma dunia o de mo na mo be twa na mo hwe baby ade ni ye twa sam no ka sei ye du nkomo da Facebook live o manfo ehwe wiasa fana ni na o manfo bi suban e watem dan kromi anu sei da wiasa fana ni na mama o mo hwe enkofo so hwe pa bia ade si na se bia wo ye wade na obi tan na se bi se ba ade ni di ni pewu so o ma ya de nya ho fa so obi so fa plan kofi na sam obeje di se won ma kwan ma ye si nyoma bi se wo krom no wọ́n sọ mu ni mu hwe nti nipa no wọ́n ma instructing so onkotu enfro but yenim die nti up to now nipa no nkotu because last week and enya san ne tie ne san instruction no enso nipa no nkotu enti wo ya edan pa na nipa na pa kire sam jaye oda ko ze mo ze ase o ska do pe bia timi oda asema metima kan no o ska do pe bia betima ba be oda e se ade dikro ni nya na e nya dikro ma de ni di nya no okwabna ne ba ko pe mi nti no obi atimi nka sana ise okro ni ke eti ma wo ya bu kra sa do fo kra na mo ga bia ni mi ami na ya ti e di ko futu we mu na ye kan e na we be bia on be bua ye na on be bua ye yegusu edin dwumanti yan fa pa bon tatri we kra nya pa bo uku ni power ni kanzu se ya o se pa bo ti yegusu ka won be bua ye enchenti sam so ya na mo so mo di mano atum na ye na ya bo amasapo na firi ono Eda nyangopo mo akukuduro ni ahoden no fa ye djumade mo odaman no odaman tumpo amen Asem Dika yeda sinti ye ne ahyankafo bia wo achemudan edwam okọ bia ya yi big sam phones abronsan bi so san nanim pe obi akosi billboard dade kese tenten asi wono mo a billboard nso ochemu fo a metumi aka ne pi se emu baako eba kwa mu
na esan so ben light ahoma enti u twam na wanya very careful out bepim ena anya wa se me ne ahyenkafo bi kasa ya wo mo se ebi mu ti pempem da no papa penimu ti apim ma ne tofom opim ken no da fom na afia kwakoya rewo sem we na edipianka me be kwa ma so na me ne asamre man so akwakodi nkomo eno achi no yanso ye be kire ya adwen adam aba esika foi mu diabo o kire mo ho timi bibi azambeno radio papa apo zikre thank you e no presa simika mimi ntabia mitie kwa kuendi kusibu adam yanko ha ashano pawano ha go bod nesi komninya mane ko sipono kati utemi akokotu adewe dia wonyo so ehadwen efrandipa okay what the instrument, what the powerful DJ Fish and the Ehomenyom. My men come as many honorable assemblyman at the moment for to bottom electoral area. And a poor Obiaba Besias on my yin and near Trinity. It is that penny biotic and rain from a bonnie. Poi AC on the end pesos. Honorable Clement Atifa. Honorable Potimin Kamachi. A crampombo called ye. Yes, Namede, I tell you, Mijis and Mosomosa. Wow. Yedi Isuase. And a pedia crab, Abuana, bro. Tisa obeb ayi, open for Sebi, or Nanta Quacoto offering. Boko. Ya 79 say, Uko Achim de Juma, Abonsane war one on the back when you train mu big some phones. Nanim per right opposite. Billboard that DBC one ma. Uchemu foa, Bako ewo kwem. Anyambia sa billboard that Diana Babesi one no, any de mo. Mega was na Dika mede enchia kese e de ama Ahenkan 93.3 na enchia tosunelu de ama eye to bottom electoral area. Sabi de bia mekasa bo an ntaka na ma na ye kese o madaroma na enetumi atise no ekuta me no mo share me nyama atise. Bini aye billboard a o kan ho asemi. It is last week offer me enemy edi ho nkomo. And because I met two and a more na Marcoshe. A year, a juada ya me two and a more Marcoshe. Na we could home be a billboard missing. Na no perinya me a year a team for a no more, and no more Mocassanina, no, a dibim. A CFI said, be a poor Nissin idea. Yana Quanswa, na Mwa, a year or more, or mote, a year behind, no more, or move. Na even kwano ye light homa e ben kwano so no ye very risky a bit mean across problem ye hu ya no man transfer atitu one na mo everywhere mo tania ye omo te bia ho ne kan ne say ye be see na ho manche sabe obi no odi nani na no akrutu anti ehu say asmeti A B C ana D ne be see the board no. Nanso ye rere ma na yakohu omo a obudi hu djuma na omashe bose eye claim bi ana ebesi nti omato South Africa ne claim ne baba ada claim ne baba du bia no ombeyi ade afiro no nti ye hweza na otwe a ebesi mu ya hai ye be se ye bedi hu djuma na ekwan bi ombepa so a billboard ne be firo no ba kosi ba bia oye ni si a enkofa oye ni kase empama no ombepa kosi ono ye besre ye omo te bia ho no omo twam ene omo ye adwuma ho se yentu ye no omunyina ba ye ahweye kakra e de amaye kopimbra ba na otwe besimi kwan bia be faso bia e be yi de from e be yi na ye de omo de from no na ye omo wasa bia ho no afom to ma pefra ne ya ne se ye bro no a ho no se be ya to aba e yo kandini se wo sha so so te sen ono ni o kandini a ho wo bedi dwumadi bi atise kwa na esesa mo okandini o ya assembly member ya de ne bono na shame san ehu se dwumadi bi sei ana mba bedi wo no achom so no ha de mo di si enye e mo fancy bi fofo enso omo de omo pe edi besi enso ni ni mo ona bu ka se mo si omo ben hwan na de po ni kosi won mo amo a
Minia, a remu akwaku, but said they are making a body A, B, C, D, minimum, minimum, no matter to me say, I'm not clean, never be year for 2 besha. Somebody so after now, I'm on fire, grand tareso. And the honorable Coben, so to me about could you Coben and Crawford? And you cool and the debate see her. Omode ababesio ye di hujuma ombaba babetu e de afi onum but unim kwafo kra babetu me ba me nua ye tu ho na mo no se obehu a beboard ne besi okra mo fa hwe ntale so eno kra that is it na nu che se enya de omode be ye adwuma na emom no clean na omo se edi se adwuma no omo afa ni clean le beba edi dwuma bi oba bi e beba babetu ade we no enye anipa na hye da tu ni se ya di machine edi si ho Eluntina baba betu e de fro de na wotwe besimi so baba be yi ni nyina no e de fro na omo sabia hon afom ntuma pa e de fra eluntina ye sra o mo se anya banesa na so e ba ye ntwe ne dare ye be ye ne se kwan bi e be fa so a ye manfo a omo no maso madwum na yi ato yi no eno ana ye fa so eluntina mo to aba e de mai ye hu ya no ye tu ho na mo ye be sra wo omo koma ntwo me yem Mr. Fracha, the Gideon as a comedy can bow, family money, and make us a honor, and yet be a so much idea. It's you. That's no, Omudia Kusio. Nami Pesemi Hunkro for property because Edicano, Ghana, no say, Yademra and a Yaduma, and Abba Brim Central Municipal Assembly, so ye won't penny for Toto Rubian in the Jumadi. I said, Billboard or the Babesu on my one bow Biamania, or the best one at Duco, Adia Chines on Monogen Framano, and Kanya, all more Biamaniampo. Nanya Works Department what Brim Central Municipal Assembly Edika wan fabuo amasa department no wo assembly ma yan fabuo ama 3 ye ba betu dade afro no ma e be create amna ho baby disi ye no aba be hadwen sane ma we ni na nkrofo ne ye omoden ye charge wo ma na ye twoma so e wo ho minia ni awo kan de Dika na so se see and the bone of contention now ne say kwan ye be fa so a dade be fro now no a solution na me assembly member me hwehwe enye asotwe a de be mani po de be si ho ana ne de be bi si a solution a ye de be hu kwa be yi ade na fro na omo te ho na afọ to ma pefra anu na sisi a me hwehwe e ba asotwe ene anema na assembly man ntwa so asotwe ne de e president where is department and as assembly no ana mo be din dipakọ no ho bibi kan dia assembly man de interest me de rest e di yi e beto announce de beba and only dia the media me Dika see a person on be here for na me man for a WhatsApp dia ho and no more mutual e just abakwam and you know every man for no more no perform to my pa e dey fair and only Dika see a and ya do medwe ho no na me ya me man for ndo hu see 2-1 amon e di hu duma kase pa e mo mu say we na de ba say we na de ba de and no mo mu de and me hwehwe sa de no Ujuma jemu ne unyama yemu ni fitibra ba mpotemi anu se said osi di ujuma no meka so nsam na ne beye asomdwe opa asomdwe abribia wo mpeso aso enu nti akwa sa no asem ben na beka cha hyenkafo alwedi nka ka che wo so munya botre nemum ebreben pote nyambo next week awoka no se next week kwasi ada yimemne da anadwo da ebreben pote eno mu yanu se po ni be firo no ezan so manfo apa live pa Mestre ombewe manim fiti adwada nkopim ne kwasi ada so no ana ne fi ada so de na billboard no kwa bia befa so mbe ye fro na omayi e de fro enu nti na mestre se ye nyina no ye nye ye nuanom ho watchkeepers a ye betimi ahwe tene ba obi enkonkopim sa de no ana na enkofa oye nie bia mfama so ada se enu nti ni aye sre nyina ne se omo ti ho no mo ton ade omo park car so ho ye nyin fi ho no omo nyina be ya hwe e de amaye sebi obi so nse ban ko park car enkosi ade na aba kwan dem na no so mba je kwan na aka no sebi ade e kwan no mba e kwan no tia bi na age nti so nko park si po na nim na nko fa problem kete ma ye nyina ne se ye nyina no ye mo ye ho ban mbra nya mbo na next week ye be so mba be yi ya po de so no mo ti na form ntuma pa e de fra me gidi se anu mom na mehwehwe ne mo dan se mehwehwe se yemfa obi enkoto asotwe mu yemfa obi enkoto we mu yenye se ne de eno de mesre nya yehwe ne se be yipo no de afuo no na ye de akosi ba bi a ewgidi se ebeboa na bibi da achi mi enkofa oye ne kase bi na mfama menya mo so madam ase se bibi ani amu a se betafa che mo bo ya sotre
we as a Tenamaboy Poon. Now, young Shannon to whom and among. In an ye do man send the bear or dab upon to Mapa at the after not to go to Musso, found to Mapa at the event. Met some come to me. The better not quite be at the Passidia, that in the front, a bit through now, be all Biano. And you're not soon, no more Digan set me. Honorable Major Mwakwano, Billboard, Yehunya, ye remain department, works department for coding common. Yamia, my member Mabaso said the man ye boat, a catcher me pay Mr. Do, or your boat catcher said, Debbie, what man did to me and feel beyond a baby, my instructor was a winning through they should remove it. And he, or yes, we catch him in combat too. But Savik no omen to once you know as I always say Nyambua next week I have ombe to say next week come on to a then be now be no in American say what nancy di no one do no kaka say next week ombe to no mumbe to ya no mu ebi ya no mumbe to na mum ne amen say me de mani be di akire after kwan ya be fa so a sa bi no ombe ba be yi say no e di afro no sabe tafa che na American say omo ma me nyantete omo na me kasa asundue mu e ma me nyantete se omo fresh cycle no na clinic ka so ye adwuma obabi enti na me boa owia obeba enti no me gidi se omo ne na kasa last week ne die by next week die obeba enti me no mo kasa wi a me san bo api na me no ma san di nsa wo so na ya kasa me di mu agimu akopem be omba be yi ya de ne from me gidi se na me kasa enti ne to abade ma me Penny or teach was social fun on the baby at the now, some na education. The men share Emma, Tar, at their assembly embassy, and son a baby board on the year fruit. The machine many me no may everyone, no man for we say, did you munya or moon, no can't say I'm 2 and I'm more. Honorable, more pan say, Billboard yes, 1 million new ra. Na eno na ye kan ya obidi na dwentra fa Facebook live aba and the dinde kwabena oda. Kwabena oda say Billboard na Honorable Alexander Kwesi Akwadia. Na esanse odi na chinti untumi monidi enukre minia ebia ono ye ne hwehwemu no eho no ko hu se eye ne dia sebe tafrache se minim se ne dia tebe board na nye bone so ne bi odi besi na mom di odi besi ho na akofa problem dia ba but me hu se eye ne dia na nye ne dia sanso mo ka kire me se yo mo di besi ho no awo mo ba betu no man kire me se eye oda MP ne dia. And this every any partner remuno or na MPD, me am no burping. Na me no so after home, I did once I was say, or no debate wa. I'm a giddy on the debate wa, a seminal buyer no, the bopping no cacra. And the go back at him so no debate wa. And the 2 and among and we say a bit free on them. And the other measure say a bit floor. Then mom saw the debate on the sea or there, my son burping, maybe on the debate and I dance and on the debate or there. I come here, I may aware that. Okay. Na make us say, see, come not mean to me, can put between you or more family my amani. I come in train MP. I don't want for an moon and here. I thought I say, and he says, I mean, something depend on this or more family my amani. If you can't be the password, I did the before. I don't know to see a yes. Say about for she brings a party A, party B, as soon as see of the internal. Yeah, I should say, I didn't ever feel on Nasum Jabba. Honorable Yadasi and a pay. I didn't be flown. One among that from now as be Ampa. Because I don't need to say main target here. That's an pay no bread and in Jimodia may Yamin shop. I didn't see a Trebiano. Any dim now they assume you're not a tea for so at Musem. Mention Madame Sibe, Namasan, Achia, a to bottom, or Madaroma, and now read to me. Two bottom for old Domo Pound. Eh, two bottom old Domo Pound. I didn't hear. Many are no cranny, Pound Rabba, Woba. Oh, me did the oh, I'm not be any no, I'm not Tom Pana when you're the baby. I'm no who me, mammy. That's almost share in the back, no more to about man, and bay, brought no cacacan, bay candy, but yammy TV, yammy casavi. Then, Mummy, you did do Munya, the woman I did do to me, Sam, it has some more sumpa. The sumpana may some moment, the men are there, may you know. You better come in to be a mention, when you mention say. You made the only sermon, son. Making ya, Namin fear and Lionel. I bet soon as the person making your book on Tapa. And that's it on my letter. The book on Tapa not to go to the letter for you know who said no. I go up upon a papa for Jumaya, it is not to us. Let you to Namato. I'm going to Jumaya answer and see for my
media to number for that do akunya baako for honorable yense dasi bebre eno bre ni chimu ade amaye we honorable assemblyman de ma manfo wotu botum electoral area eho ena po a esi onum a eja hometeti pepra nkrofo message amesa kan isi a efi achim dan dwom ni se na no da papa bia na otwam na ni afira a odini kunche na ni panyan double punishment we papa no simple kra na ni afira o twam billboard abesi kwan ho we pra no enti ena honorable said we si aka ne next week say next week woman tu a we be sign ati kan we honorable Clement Atifa on ya assemblyman Emma biaya police ya yedu nkomo ye show Facebook live sisi o man fa adwenche ni bi abapa na resident Hernandez Fidel Hayford I say good morning super host happy Sabbath to all of us I say tadi kwasimin team eno da adwenche we fi bo say NPP then menka politics wansem Papa Kofi Abram ese me enjoy show ni papa koso ye adwuma pa na adwuma pa na wo ye no Michael Tete ese ono hu ni se mpanifo betumi atupo no without owner no consent o man kan cho owner no kra so mutumi tu because one hanipa prenipa to muntu so mo hu owner no bo muntu Michael Edifrodan ena eba kwabena odan se ena medin kan busanse no se ona ba kwsia kwa billboard no mebusa na ma wayi hu Asem o say you cannot mention his name oh okay o say when you are bringing MC to the studio and talk about the market Aye crowd obeba so ni Asem Dika want your jawo ho ya no ne ka ni pay no format no editing we go straight to the point with videos abey them there more to come when the come on wie so we want tia wa jawo edewu ye kanukre no attention bia o Ishraba Intiamu Akwagu. I want to ask you, when they were building the billboard, were they not around to stop them, or they saw them building it? They did not say anything. Ishraba the attorney said, billboard according to taxi drivers, ne wame tuntung de no me twempano. Wam so man who so musina najo an area. Wamu kwa juma kwa da mba nesi wo na eje mframa hwewim. Na so hwema wo musina najo ko adwum boninti mogo sina najo da permit bia ba some hwehwe ni pa kronkrofo kra kosi sapo no wo de me yentu ye tu ya e be no so adwuma so ya bema de omra bonti no me che so ne si sapo no na video de on ye ne nto aso senti ya no nza na amen we see to see how are you doing please Ministry of Education that what food should we eat and as on the ochema obisa say aduane be no mundi o school o say ye ntua ye ka be past 5 months ni me din ede Mr. Bra na bra me na me nka ma ye okay me sa kwa amasun makoto me dwuma die so me saka honorable Kennedy Osanyako oye chairman the Roads and Highways Committee in Parliament and also a member of Parliament the mama for war achim sodro abetua empeswa so honorable Kennedy Osanyako nti anopai me saka no akra bru mame nko amasuna me ni kodi nkomo sanse on samba ko mienu be ya nan bia ye pese ya nan brobusu ne ebusan so far how things are going honorable and potimika o mafo wa achim aduasa akwati krom adenchensu ofori krom achima wisa achim sodo ani nko to na ani Ahenkan FM ye mo ache anopai eje so na mo ho tse akre na ye ho ye na so mpombo kode
about the other man who is. And so now Gugama, I want Bampotamia Pana, baby. I also, all you to say. Sana Tienda and shoot us almost about 6 hours. So I toy free. By 11 compliment you will grab 3 something. Hey, and only a BI potting Ben Wagana. Oh, Northly gone. Around Northly gone. Hachu, Westland, area. Wow, and 6 good hours. And Asem Kitua. Nyamene ye buafo. Ona bwa no pedia ba waboboa no a bro. Me gidi se constituency boko de. Nyame adom bi aboko. Na mame mbusa we ready anka nkomo no so far mo new chairman chairman executive amoto abama wo mo. Emma wo mbedi NPP party nanim wa chimso do constituency no. Sen no mo anwo keka tie sen no mo nkutawdie ne wo eko. Wo hwa assurance wo no mo a NPP party mbetumi asa di nkunim e wa chimso do abetampe so 2024 na. Yo the Dika I mean share with you for na. Share abishia wo me peswa so anofe omutie me. Me nam pa sa anofe ma bɔ me punu mu na mo ne me betwitwi komo NPP mo ne de sene da ya kana kabi ma men kan bi amanyoku se akonya beto se ya ma mo a wo kuo ne mu a mugina ya wo kuo ne mu no esipi nesita ma mo be pribi mo be pribi na mo prince ya na bia ekona wi ya di obedi nkunim no ye nyina ye kojina na chi na ya boni chidom ma ye tumi aye tuna kese na ye tumi edi nkunim nji samre die ye to abani wi no aye yi wo mo di nkunim no ya ka no se ye party adwuma na sisi aye ba be yodi nkunumo odwani nkunumo sisi aye one focus the focus ni say kwanta ni e be kam omu de aye adwuma ma ye ni so adi hu kesi a da bia ananse na nse obeti se ewo MPP da bia no se breaking the 8 no kwanta ni e be fa so a ye be breaking 8 no it is am ready it is no ne ade asi ye ni so a ye be ye hu adwuma na ye tumi dia boa ye nyina ye ba ani mpenifo wo mu nyina ye be bo na executive wo nyina ye pa wo ebi ye pa wo ni omo so a ata yi aka ho ya appoint wo aka ho ma de edu enso no ye be bo machi dom no ya adwuma so a ebi si da ye ntan ne e ba de ye sisi ai ewo ye play mantem na de ya tumi de aje tumi bi yo ma sa de abu ama Ghana for nti ye ni so adu mu a ye ni so a be se ye honorable ye na watwi mu nyame ye yadom ma Asem Dika crew no ye tisi umpeso so already no ne ehu se nyoma bi koso ba ne ye tame kakra na ye hyede ko chi kro no mu ayin kro no ayi so aduro ye ko chi mu na metumi aka se 95% town roads no wagu magic ban now you see ana secret ni say mayentie yo man you see magic dia na enyema ho ofe ensunsun ntime ya ba beye dia amaye na emomu no se o hwe achinso aduro mpeso aso a na yakwan nka achinso aduro nko ampo ye mpatam wo no ne yakwan aka chire yie bibre se yakwan a eza say pa yentumi enye ho hwe ena nyame nchade aban ba afi ana watumi aboa ema prayer ye kopre yetumi ayede enya ma yababeye akwan a ewo mempeso aso ideri kan meda eye mampani ase na nado danko akuso ado eni eye suafo a ohwe akwan aso ewura kwasi amakwata se mede masem koto o mani so mu ntwa o mani memehwe eye atuso do
ene ne mpɛso aso yakwan a ahemu na me adawroma ɔmatumi nso ade ose ayɔyɔ na ɔmatumi aboa ɛma yɛtumi aba bɛyɛ akwan no dodoɔ na yɛnya wie bebiri akam honorable bebiri akam me ntwa no me pacho sɛ wotie radio yi a yɛhyɛ da kɔ achimso do kro no mu akuta cameras akɔkɔtwa almost the whole town. Enti bra Facebook na bra bɛyɛ sɛ deɛ achimso do kro no mu emu ayo tuntum fitafita kama a unhum futuro bia wo kro no mu na wanwa wei ɛyɛ abakwase mesanse yɛ call grounds ebusa manfo no ensema mo ka nyinaa ne sɛ wei ɛyɛ abakwase me bi nsi da empenimfo twotwo huro to pe abakɔ na so na bo kana de osanya ko a surprise wo mo papa enti bra Facebook live search Ahenkan 93.3 FM na bra bɛyɛ achimso do township no sɛ deɛ emu ayo tumfita unko emfuturo bia honorable na wo twa onsem mpacho obetumi ato aso yo nti ekwan no yaye yenye ni na nwie no wani so ade hu bi me di si mani so anaasa me de to manfo ani no ye emra 2020 me bo apro na me san pre se ye beto abande ama bi bi kiro mo se ame ya adom na mo to abane ma me a omo ma me mfie num na sisa eye achimso duro titru kropon no ne ya kita no ho eti anya na sisa ekuro nani mana bɛyɛ krabɛhwɛ ɛwɔ ekuro bi ɛde ne ho atoto a wode achimso do bɛtoto bia big towns and cities atumi akɔ ne anim no saa na abɛtumi de ɔmo atoto nti ɛne so ade hu no na maa me hyɛ ase a nanso wobɛpagya kuro anim ama kuro no akɔ so a akwan na di kan ɛsɛ kuro no yɛ fɛ wobɛyɛ pa akwan wotumi yɛ akwan no nyinaa wie afei wasa aba bɛyɛ deɛ ɛyɛ mɛba sɛ basic needs wobɛbɛki sure sɛ nsuo ho nyɛ den obiara nsa bɛka nsuo a atumi anom ɔmmerɛ ɛne wanya nsuo anom wowie nso ahomegye mu asɛm so wobɛtumi anya ahomegye mu bia amanfoɔ no bɛtumi akɔnya ahomegye mu nyame nkyadeɛ yɛpere a yɛkyɛɛ yi ɛyɛ saa agenda 111 ne yama me baako a eduma akɔ so kitikiti a yɛayɛ akɔsi omugusu a contractors no pɛgya adwuma no mu a maamokɔ hɔ a wobɛhu afei so yɛna ɛtɔkyem baako paa wɔ mpɛsoa no so paa yɛ mobile communication network woyi akyem so aduro awusa ne baabi kakra a aduasa koraa na network kuro mu ne bi nyame nkyadeɛ ɛnna aduasa matumi ayɛ ɔmo network mayɛ apoli deɛ mayɛ apoli ningo deɛ mayɛ nkrafum mayɛ mɛnsa kurom sisi a me no kasa nigisu mayɛ abijan me no kasa akɔte kurom deɛ yɛde asi yɛde kurobo ase deɛ asi yɛde kɔjokumi anaasɛ yɛasɛwuro deɛ yɛde asi kyɛ ɔmo nyinaa bɛnya network na te sɛ matumi asɔbo the network mobile network challenge ɛwɔ ɛyɛ mpatamu wɔ mu nyinaa a megusu a mesi sɛ meyɛ na akwan no nso aka no nso hyɛ me manfoɔ bɔ dabi a meka mese mapɛn nso deɛ saa nnwuma no mepɛ sɛ meyɛ na ɛbɛyɛ krabɛhwɛ ɛbɛyɛ di nkɛseɛ bi ɛbɛda adaakye meni hɔ koraa no na yɛde bɛbɔ me ti nti mego so akyem so adura me ne wo kasa sɛ ɛfiri baabi amayɛ astrotep no ɛkɔka council hɔ no yɛsan de amayɛ wura contractor ɛyɛ Memphis deɛ ɔyɛ kan rose ne ne firi ɔdan nyinaa no ɔbɛba aba abɛyɛ wohwɛ wokɔ yɛ roman asɔredan no ho a gratis kwan ho a kwan bi da mu a ɔde fa roman asɔredan no ho a ba bɛsi ɛyɛ adeɛ to hɔ ɛno nso yɛde aka ho a ɔba bɛyɛ ɔba bɛgu ne nyinaa so wosan du adom ho a so adu adom hɔ no mu a yɛwura wusu Japan ne sie nkyɛn hɔ kwan bi da hɔ ɛkɔ yɛbɛgu ne nyinaa so so kama nti akakakaka wusan so abɔnten kɛseɛ mu ɛbɛsi ɛyɛ apaaso Johnson ɛkwan da hɔ a yɛbɛba bɛyɛ ne nyinaa nso ne agu so yɛbɛyɛ ne nyinaa a yɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ nyame yɛ adom a yɛbɛyɛ ɛno yɛ tan rose wofiri hɔ nom a akɛseɛ no aka no a yɛbɛyɛ na deɛ akɔka mu a yɛyɛ aduasa tu yɛfrɛ no sɛn apoli ningo na ne woka sɛ contractors ɛnkyɛ ɔm bɛba sa yɛde ama ɔm contractors akuku da mmiɛnsa a yɛkyɛ adwuma no mu ama ɔm a ɔm bɛba site ɛnkyɛ koraa nti ɛno na sisi a yɛhwɛ anim sɛ ɔm bɛba honorable
say ye din komo ye obi a text message aba say oh share Facebook live na township no so edem sas ye twa ba bia zigizaga ye twa ni na ba to Facebook live a show ma fon so hwe pa abefo ntintamfidie so na Facebook live na eno no obi a text say prakupe wa ya kwan bebrebe town road say rewuram potem obeye chairman the man roads and highways commission tina ama wanya ahoden ni ahoka bidie say adwuma we ya na mekanis adia na midi besisi omo maka me fa na se omo nso no omo nya akwanya naze omo ni sa committee ni so dey na omo ya kofom gra na se midi besisi omo na so ye odi aja kwanso ayenye dey ye nya akwanti mi wo mu nkwa de nyi ni si ebeyi me firim ben a nya me kakra wa na me so me de aba me mpeso aso na yesu aba be no so ntse ebi a minua no ma aka no so no sebi ebi a omo so mo homodi ntino munya da bi ombo omo so mo de ebi de ekoso ya kamu no so no ya behema ya ye nti the chairman de me wo ebi a me wo some advantage be more than obi a woni so de enso no me mpese e kwa kwere ti se de nkwa na wo sunti una oje de ba patem se me ya me patem de ewie ne ma anye omo metwa me ho ahia no ma moa me anya na me de no tese mfaso bi amaso nti me mani so ade hu ne se me ya me de no na de wo da de wo eye ofo asia yere bi de wo asane manso akroso ni nyina so de wo atia sen so na ye hama ya ye aka ho se ne betumi aboa because me free me nkran ba na krokase mu ba ho no me fa na me de aba be wura eye mpeso aso nti me mama ni kura enko me nko ame de ho nanso me mama ni nso akomi nua no ma twa me ho ahia se omo nso mo de me hwe ma omo so yasiesie ayema ye mpatem wo ababa ye krabe ababa ye krahwe behwe abusuan komo ye di we eye honorable Kennedy Osenya konne MP di mama for wo achimsado abeto mpeso aso ubawrem e wo Ghana koma meche Ghana Parliament ono so ene chairman the man roads and highways committee ayene no edin sa so 101 on our mobile phone me patcho betumi adjoine enkomo ye di achimsado township no e de Facebook page o hwa tete fitete many fi ni se misu am kon na mpotem wono I think this is the first time and potem womanya quota na onabo mayembo wrem ewo achimsado senior high school akis yakọ no ne hu se adan new project Baye 5 ekoso school no anya school bus school no anya quota won potem school campus won mu ni nara school no adan na ho asen watwi ho sani ma wani na adan ya eba bum uze kitini tana wa bo ho asie ana no watu nsu na che yo ohia onze ya na amanyo sem obi wo ha otinifie ontini na nkura nkoba bi obi okura na ofiri mpeso anzo onsi hoda otinkran nti ote obi kan na MP no kura no nya hwe no oto no so aba beke emi the passe mwankasa ne masumade mpanifo de omumfidie ana so om cameras akọhwe no mo hudie ekoso owi akis wa 5 big projects ye di kan ye mi be see about 3,000 seating capacity of conference hall ademawo biwie and honorable no na say ura ma e won sabenkum su na na onsabenkum su a e fani pan o se fani pan 3,000 seating capacity e fani pa 3,000 at a go of metras adenemu ufruwa ni si eye sa 12 unit classroom block no ni si ubehwe eye maako akasie mienu ene wo akasie mienu ene wo a yesi aduru baabi a wa akọ ho a obewu se adu akire ene yesi dormitories no so yesi mienu ya wie baako nso egugu so a yeye nti we nyina ye mpuntunyumu a matumi akopre ma ye de aba si ebeye ma akis nso apeja akis di 70 years oja a eti school no ko ta akre yehu bi pen men fan kan fan wo hwa no nanso nsiranka nyame se eye me Kennedy ma penso ene yetumi di ko ta etumi di agu eye akis
na ukọ baby a nsuo nkoto ma teche enko nkoka na ho school fu a nsuo nkoto mo nka mo dometi ana omu nsima ateche nkokeka mo na ho ya ye ni nyina na onna makisi be pia eku hokota a wonna ma wa hu se wakoma toyem mpuntunyuma so adan akese na mi pejai si e be makisi aye krabehwe ye de back to school akese no bi enya school bi a na enya bi o ebi ya school akika ye ho ahia akwa honorable nka kame pebisa say odi nka ye chairman de ma roads and highways na we dia bansia project akukuda ma akoma ko enum a wo dia onka sa committee no na no so atumi aprama abesi school dem on mu bebre sana uguzu ye sa project wi ena kan ba bebisa say we nya roads na bansia na atumi akwatentam sa project we na bai yo he tama project ba ya na banza me nyonko brabo yewura eye matu poku prempe me nyonko brabo pa me bom asibeje mo fa me sene ba na o treni me nti na penso na oye me adawo mama mi nya sa de we nyina prekope nti se me danasi me fu afidie so na mada yewura matu poku prempe na mada eye professor opoku amankwa nso eye GS penny ebizaza me economic opera no so de na assembly bi taachire na yensu yensaka nti medda sampanifo mienu ase o ma ya de papa se me de me hawo be down o mo no o ma musaman ampusupusu o mutize da bi entumi nyene nso o mutumi ade sa mpuntunyi maka akukuda makasi nyina de amame a ene sa adwuma no ekoso bi awie na bi nso bi a enche e be wie nti sa na ba ya ma mi nya sa akwanya no isanse na me otanini wa nyonkupa kese a na tese mframemfa mukura aba oye madom maminya sa mpuntunma kakaka we ede ko eye sa ede ba mempeso aso nti sa na tie okay nti abusia sa miken akis school campus no so eno so ede Facebook live ayenya botre twa ne zigini zagamu ni nara a show project koso adwuma koso e wo school mo pa na honorable mamembisa we I say when near ko capital town so achimi so do so more than other towns no cause the entire mega san say oko other towns na wo constituency one mo na ebi wo project account mo more than 5 years 6 years ebi nso ono ma the senator pay wasi but akase be yadwuma ebi ono so mo kwan ukoso eka wasem de chewo mo na so mu hwehwe sa other towns na bembembembe no so eno so mo project no eden na wo ya fa se de wo yi adwuma wo akim so aduro no yo adwuma bi a me ye bi a me de me saka bi a no enya abie se le jama na ataho ebi wo ho a ache ni cha na ache no nya bo apaye ebi wo ha na contractor kura ye ko pa asi emfa adwuma no kura ma no ekoduru ba bi na ni sika 70 wantumi anya adwuma no na ekopa ne se eye adwuma ku ade sa adwuma no ma na se omutumi gi adwuma no efiri omunsam na yesan ye ni bi ebi ni se akwan ho asem e wo ho no no hwa bebire eye titi de 3 ebi asa ekoka police go say ye de ma contractor okusu a oye na nso ekodu mmiri bi no wantumi anye na se se ye ebi firi nsem ni ye de madwuma adwuma ku ofufuro no mo ya eno nso ya gi a sisi a ye de ama nti bibia me de me nsaka bia no meye na de titu de ema nse ohu ni se ase atinso aduro na enyuma no ekoso akase ni nyina nse eye district capital ana constituency capital se aikro no anyefe na obi aba wa hu se sa mensi efesa ebe hadwin ntimi siesie ami siesie na me di ko ni kuro nketuam obi abenya ne cheta network yi omo asese omunye omo de a yeso da so de aka mu asese ye beso enche ye beso ni nyina nti eno me ade a me wo mani so ade hu me ye me senya me se obema manwode na betimi atumi aye okay honorable me pese me busa asem we sabi impredua se ye hwe abakwasem a oye opanyini bia wadidi bre awodro bi anya hwe kra no wabe deputy agric minister say oye chairman Edma Roads and Highways esanso ye MP on ma mumbuse na bua me adentina mpempi say ya mumma contractor e wo mia awodro bu Ghana
bonza contractor na say na ho odin so a wantumi anya adwuma nto agyato na project no abeka wo no na yesika akam saa de no ha adwen pa wo hwe eden pa na koso saa de no ada contract no mo ma wo mo check ni pa na background sana yo ye bi kan say na ha me ni say emre bi kire say o pese o ma contractor bi adwuma akọ na account mu ansa ye hu hina ne say ye bi kan ne nkrata ode ye adwuma no nkrata no eye pepepe ye to so mienu mfidi a obehia ode be ye adwuma no o bi sene sene fata so wo mu nyina bi dia na eno am de ubetumi de adwuma no ade ama no na otumi akwa ye adwuma na ye aka me se person no wonzo o memu aro contractor bi ba be ye adwuma na nka ban ama no ye si ye fre bibi mobilization fee esi aban we guys are mobilization fee no nti yenye sa mobilization fee ni bi nti contractor no so no akona de tika kakra owo ho no de ko sasie wi a no raise certificate no pese aban etua ne kan ti se aban so sika sem no se ma na nya den na se yensa anka na no so akwa problem aba na akwa delay ye frame saying adwuma ne kakra ya bia ha na aban so pekwan bi obepa so se da nkrofukuo ni nyina titu contract no a omuntumi anye odi adwuma ma omo a omuntumi kura enyinya de mobilize no mo de akọ site no ye rese that contract finance ya risk certification o hwe Ministry of Roads amaye reclassification is there obama ma ya hwehwe oni oma mu nyina bio mu ya hwese wo mi oma no ye de adwuma ma obetumi aye nkokase wo ni sika bi ni se egusu a ni nyina no ye ebetumi aboa okay ebetumi aboa minim se odwunu mabunu esan se wankase hwem kra uyo babunu nheda nyi bebrisa enu nti ukọ achimswedo constituency na babia ombenya standard park abobo na ehwo den pa mantwa sakola for corners ya na wo mbrimbirim wono na ase be busumi kakra ntam nie na omadwu babi eye astrotef prekope wo de ayi na tafu ya sesoma eso e green kama na so ukoma adwuma na efe pa na zo tum sasase na suanti emia bi ni lines bi na short project no ekoso so far sen na akwaduro nyame nchade astrotef no sisi we almost about 85%. The accounting kania ye di besisi so ye twen se nyame be ya dom ema yetumi de san kania no asiso contractor na tere me se wie be bosumi ko ye de te bia mbesi a na yetumi ede ye de sa eye light ni na asisi so enti no na sisi a ye hwese ebetumi abama yetumi aye saade okay commenter eba oso no pe no doso papa na obi simi mbisa se ade we kanwa o ona bo se otetem ni bia obi bisa se ase otetemi wadwuma wo ye no kosoro pa wosoro ankeka no osoro since first term ni second term no and first term ni second term no na bibi nkoye on yo first ba na mi wo you me say mi wo me ban say mi wo opposition na mi ni abem nti o ko peda dia edme na second term ya ba abem no so unim say afi na ban tututu ni oma nti from 20 later part of 2018 to 19 na mi sha sie nya ejejeje mpuntunyuma me de bebe ba empeswa no so no be gina mu abesi ba this time nti ya ko yanim na ebo amahye no mahye se me that's what I mean to the akuna issue there me boa me yesi bibia o nti nyame ema ya hoaden na de akamu na no yenye na
bibia nso enko so ma manfo all right and akwan me twa adwen ko che kakra kwan ho nsem a wo kan adansidie ba ko eche sampa wani abre wa kwan so na wo che sampa woni chairman no ukọ achim atuntum ne ma kwan na ehu papa ensu etata so nyenso kitwa enso to a eyiri nipa ntumi nkoma nyame adum akwa kotwa so agusu aye so tron na da be na omanfo wo achim atuntum ne be hu kota ezan so omuzo mo hwe ne mu adwuma na waye no efe to mo twen kota o dan dey yo ni na ya adwuma me ya men sa no adwuma me deputy minister of agric no Cocoa road project am tumete no ne de kwa de mra no ya de ma contractors no so sa contractor no on say adwuma no ya na de kosi da bi a udu a na sese ya san ye den ukona uregi certificate ni etua aka se ye ntua o ka nya de a ubetumi ato adwuma me visa le tia o certificate o ma rezi o mo chance e betua o ka nsa no ma sa ba site etumi go so se me hwese omo nsabeka omo payment na matumi ababetoa da akwan ya chase de da yi omo ababetoa so onabo ebre ni nipa ho ebre kwa nsuna yanso kwa ne ye yanim na onso akwakoye MP awaban wosu bibia betumi asi ebetumi abase waban befiri so ebetumi abase yekoto abe waban be santena so ebetumi abase bia ebeto abe u befiri so ebetumi aban so wa be santena so na ade ba kun so ye ha adwen pan se aban bia frase ye bibi na okọ pe de obeba no na fi akwakoya asem kese project bebreba wo de nsaka u ya wie bi ene bi so frase yi obetumi ama o manfo wa chim so do abeto ampeso so areshimu se nini nara ubewie ansa na fimpinu na aduonu nan aba ya ma famu die bi ese me ye ma famu die ese ye mekini aka che me manfo no aban sika na ye de ye nyemi sika na me de kwakoye nti eduru ba bi na ase aban sika tem no akoye bia mintimi mfoso aban putu pusha kwan bi ya so no ese o ye den obeye na nso no se sika o ha ati sha aban beye me majuma me ye no se bebo na ma aban de pressure begu aban so na bre bia sika wo ho bia no aban yi bia ma matumi ayere e de aye adwuma nti me manfo omunya arehemu omu se na mitumi ko free no ni e bia ma na me bia aban obi anim se se aga na sikasem ayedini aban sikasem ayedini nti empese person bia obenya ne sisi ya obeye no unya ne sa enioma mu ayedin takra nanso enonso ntire se enioma mu ayedin a ye sese ye sese ye na bomodin na apusu aban na ye sese ye akamu bia aban de ne nsaka bia no mitumi ye de ha me ba ko kesi adwuma ba ko ha me akamu a ifi se kwa bia so mitumi ye kuro bo asefo school da bia eye no de me corporate get fund onabo ye de how papa eye me how papa kesi NDC apenso na na me yonko brabo baako Yewura Vincent no ye deputy minister ata no ye MC o Techiman na me so me ni bi nsa wo so nti ani mu ba no 16 mu ono mo no na ode adwuma yi ma me na me koye ya ye shase contractor osidan kama ko anim abe so ano afetwe ne ho abe oni sika ye ntia ne ka bi wa ye wie ne ka eti so de sika na ba site ntia ne ka o sika no ai tia na che nti oji sika no so ko bo besia o bank nti o de sika na akọ ye nti on tumi nya adwuma ni bi nti ye nko ne community adwuma no na ye repackage na ye mfema eye contractor for this is ya tumi community adwuma no ye ba ba chiro letter di akọma ye get fund for a Kansas assembly for the letter no with the copy of termination letter no amori near the command get fund for no mutumi repackaging na amori award e be take make akra then so kwa bia so no maybe atire mama hwese sa adwuma ye be bi ya bia ha me pa ache then you can it's about more than about 6 years so 2016 no dey mine kai tumi wie ma nkwala mi komu a kamera ni ba ji papa
sɛnea na mɛrɛ no na ama ne saa nanso si akyea mpanimfoɔ bi na ebu baabi saa akyea nso na emu yɛ na bɔ mmɔden sɛ medi akyire na yɛsɛ ne yɛfata bi ama new contractor ba site bɛyɛ no mɛyɛ ma waba site aba bɛyɛ ɔnabɔ mpanimfoɔ bu baabi sɛ ansa na wobɛyi obi ani ase mpena wo sɛ oyi wo di ansa ɛna sɛbi mprɛdu asase yɛbɔ dam so yɛbɔ firifie ɛwɔm sɛ ogusuani abere pa yɛ ofie deɛ na so obi si wɔ akwakoyɛ rose chairman mame mbisa nyembia sɛ Achimabuabu town road fia wo mo ye free Achimabuabu station e de akwakosi baabi a filling station wo no e kwan yi contractor na te so pa na obisa se we de ani de mo enka nkoma won so obisa se wakwakwe rose chairman unimu bibia na obetumi ama mo update kakra fa ho yo mji se afi na ode sa asem wi abetu manim se contractor no bia on train ho anya dwuma me bia kire na mabusa bunsam ense da ni mu abakwasem bebere nanso watwe madwen asisi de me ne mrahye bedwani a water ampeso anso bedi hu koma mama hwe the air coso na otumi ema me hu a na me nso me di ato eye ministry bani mama de agency kura di hu dwuma na omotumi asoja de egu eye contractor no enan asema otumi aba be ye dwuma no ona bo wad na yusi na me de asoja na so pe fire pa so one soja at the end the baby after say yeah say baby na soja me say me community bia almost say papa no na aba no pressure man na aba no almost play the pressure man and John abu yanse betumi de afro wa na betumi de account aka pressure man oh daddy me pray yo papa de bia na de pray because o sha o ma me bibi na say o sha sia yeah first to that pressure me be ma no ni me na wu gane nti me nya community of the papa ba da pressure no be me pressure ti won nya mo sa awrefi o nipa ho na adwuma nso no edos obi a pribi nso akọ ne persuade to obi wo ha no pe wakọ no akọ nunu mu a na o me sika na ba ni ya de kakra ma na o tie na kem da bi anya ne sa nti me de se na ma mo pressure akọ se okay ona bo anope wa me bre atreche nsem ayi ne baako kamate sabrofo mu na yeye ne de nkomotwetwe na si nyani na ne betumi aka enya de wa ye de onye nyani na ne betumi aka yenim se doso pa because over town mu say ya said na o ka se nsuo nso hunya pa edikan akwan ya businessmen beba town wo be bie companies edi wono mu nsuo mafo benya nsu pa no ezumode eno so eka ho bi na enso ya asem ya na amakai emze kwa sisi pipes bi na tank bi sisi so mi hu kroma hu be 3 ewo Achimsodo township no mu enso azanya adwuma eno betumi adi nkom akra kire yo sa enso no ya medal bet for na nanka amai na nze omo ye ko du ba bi awon so pete aban enti omo kan sana omo de eye power atunya ma manfo mo manya nezanza aban nti o mkanti na o mama saa adwuma no aka ho yedi kan di ho nkomo ma middle bed class bo se o ma yo ma din se apie o mo ma adwuma foforo bia dada na o na o me person sika na o mo di atuaka ma o matumi aye nti mani di akire eyi se emi yenu baako ewo yes bia na ye fu background so na baako so ewo talent so ampa eno na akemu eni bi akire se omo sabe ko mutika na omo tumi aba no ma ba complete che adwuma ya ma ona buya da sano pay yenja o weekends ojojo kakra 77 ni padua no fresh enye robot te osi eja na ojo ahome kakra bibi ono abeka che wadofo ene watamfo a ewo Achimsodo constituency ana yo adaro ma de Dika medam wankasa badwumaku aya Ahenkan FM medam because munya me abiri nyina edu ha nkobeka se onso kura awafidie ni bia de na nkoya awafidie so so abiri nyina mutumi freme makwantre ene motwetwe ade amani so papa monkoso na munya madwuma saa na adwuma soma moye magana no Ghana for no nipa ndodo no nyina so bi o mani so mo di o mani edi acheche da se de to so bi no so meda me manfo me peso asofo ase eye Achimsodo constituency
and you know, the Ashami, Mrs. Amri. Yeah, down couldn't set with me. I hear the amount of Cosonomia GDA. Now, the contact them say 20 years, then you just wonder. Some years the Bunia, my own Edgeman and so may. A bomb and more damage in Punto body. Of course, we did not grow in fair. Copy me so man, because of the blue every where the minute you say, as it's all called you a home and son. Na me kwa kwaji ma home na sa amane sa dia e koso aye adwuma no kama e wo mmere dodo se mmere dodo bia am pese me ko bia no ye am pese me ko enumo se me ko ensio se me ko enyo na ye ne pepe sa na me bia ma wo ko pim so ma anka sa be kase bia ti ade ye ye so pese o ye man wa ye aman ti e da wase kwaji awahome kakra na afufuo nso na ma bel ma na me so eko na menso me ko na boya dase pano pay no brani nchirmu ade amai wei honorable Kennedy Osei Nyako ono na ye chairman Dima Roads and Highways ewo parliament ono also an member of parliament Dima manfo ewo Achim Sodru constituency MP no honorable Kennedy Osei Nyako ene bobro nsamba ku mien bi ekoso ewo ne peso no so no ewo betumi a chewa dwen 0594 841044 0594 841044 text message and a WhatsApp or the bar making kind at the mommy them live Facebook and YouTube and so. Do the pounding on a wakasa no pay. Aba, Pablo Samso, dear Connie, dear ba. Yakem, Roye, Robeye, Nina Wake Kajaye, Ahenkan FM, you know, Yajaso Asem Dika, in each challenger, die, you never try, yeah, holding, yeah, modding, Kaka try, yeah, holding. Achimusa, do conspiracy, more hope himself, hey, and you're Joguno. Papa Kofi Abraham edify Facebook live. That's a good job indeed, Honorable Kennedy Osei Nyako. Please tell him Akim Abuabo is also in need same road in our township. Thanks. And we are no amayano. So said that Nimunsam to a quack road remote to Munsam. Now don't update about Sumiye. Eduba foresee the MP will continue to live long upon this good job. Papa, thank you, Honorable. That 6 months you have shared life. Every Amakom Kumasi. That's all. Prosper Ejiri, I say Honorable Kennedy Osei Nyako should learn from. I say Honorable Koyopan Kruma should. Oh, Aba, Samuel Bedu Kekachire. I say good morning. Good morning, me Chopin. Makuba ebo vis-à-vis Follow me, let's go. Achimu down for Mushaho. Achimu down get the way. I'm a for good morning. From your dear Moko ho January and just Moko Marmo today. And not alternate. I mean so there's a deep hey, I go to Molia Bola. Sitting here now so quiet. Obia in a knee, Obia in a knee. Achimu down Josh in Fisher. I need Ebo Sunni, and Mako watch it. Achimu down the board no. Hey, Honorable Assemblyman. Clement Atefa, Washiabo, Senchakra, Wumbetu, next week, dear. Young Shani Musa Billboard, Diano, Yebetu, Atimiswedro MP, Honorable, Kennedy Osei Nyako, complex quite upon Wakasa, and some dear. Bebro Donjo, Bebro Dente, Bebro Donko, Bebro Denke, Bebro Dunso, Bebro Dunke, Ha, Projato Yebi, Astro Chef, no, or Senche, the basic post, Amana Juma, Facebook Live. Got to so Jopo, Nedem Jopo, Honorable Akansem. Chumuja do krono. I say the boy tiny so yama krono my fe. And sana, what else in grown to honors mu. And to munya boat relax. The muso drop the ya. Also brave do honorable neka way. I say a dear bakwa. At 8 nepa. Any article basi school down no. Improve efficiency. Obia to me yamiano na so honorable. Oje my hand papa. Aya so we. As answer si kani ho. Ogusuti pim.
Ordinary pimpom on abo. Also red baby a friend no. Pressure man, wabo, pressure man, the youngest MP, pressure man, Papana Unity, pressure man, Achimba Tabi, pressure man, Achim Sodro, pressure man, Achima Viso, pressure man, Achima Koti, pressure man, no, Matina say, hey, Papa, rapper, Oka, rap then up and men from Mount, Sako Demra, Mebuni them, Mebuni pain, or Blafomra, Mebuni them, one ever, no break, go, Unchim try, Kaka try, Monsieur Chinadi, a bad pie water man, hey, Tama you. Munina ye, drop a mood, Chimiko Royas, Yano Yaba, Yarnu, Yanon Yaba, Ye Modi, Yano Yaba, Yamika ho, said the wish Nico, Chimiko Rosa Sortina, give me hands down. Koto Premia, Koto Premia, Koto Premia, Missy Koto, Mekan watch so Koto Premia, Yanko, a Koto. Kotoku, 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 hey, Kotoku, Kotoku, Namisi Kotoku Premia, Kotoku, Namisi Kotoku Premia, Kotoku, that's radio for you, that's radio for you. We did the Kwakwan Kusugodum. Ajamia number one rapper. Ajamia number one rapper. I like the beach. Yanko, hey, Achimunda Kasio Kuma. On a Tiaba Kunuma, no traffic track, they be an opposable. Omuja ho ya juma wo kobra jina kan public you just hey kan azuku fotam tuhu enyo mo traffic light ni ko ni mu enu nti dia be ba no ukwa atum dan kontanuma na mi adu futuru kwa no contractor ni abeje so adwuma enche kra omanfo mba ukota wa atum dan kontanum ade kwa atum dan new station etwam kwa atum dan school ni mu oda school enche mba hu kota hey Ajamia number one rapper. Kwakwan Nkusibu Adum. Test bra 0594841044. Akomnaba. Achima menti amoshe ho. Ayo kwada ho yeden. Me mami ge sede neko. Ana pesi si okwafum. Mami ani brefo. Me baba ya penti. Odoma obi nobi. Me papa koko efe. Me papa we gogo. Miss me di chocolate top baby. Udi do pass there behe. It's me the chocolate tantam. Ain't one me. That driving baby phone lines not to taxi driver small war and catch driver or share ho. Trotro driver or share ho. Hey, MP3. And then echo taxi driver. And then echo Missy Wuche or therefore. And then echo or therefore Missy Wuche Baluso. And then echo Baluso Missy Wuche. I'm working with the crazy DJ. I'm working with the crazy DJ. Achumudan in Potami one ever. DJ Bang. Nyamia Dumadumbi na so. We need the powerful, competent, experience, great super DJ. DJ Fish and a DJ man pay. Or Bonum there, you know. I see I will know good mixer. Some mixer and then them this year. Or the air poster grabber. It on no try only then natural talent from above. To our own namfomusians or try on number. Fish, DJ Fish, a pay bonum or bonum or be maybe. Hey, an antiana jetia, and I won't TV via daga. I go bonum or hunyum, the chibom. DJ Fish, but now we're here. Utmuse nipa na bonumi, or hunyum no mamusa. Yes, mixing you. Okay. Nyamia Domesaka, honorable Kenneth, honorable Kojo Ponkruma, Con1, ne personal assistant, honorable Andrews Kojo Debra, Ewo Ahomanaso. Dienti a menini kwakodin komo NSA, ye nyane tiase, Inspector General of Police, IGP, Owura George Ekufu Dampare, kwa babe PM Ewo Fransa Yebi Abetuan Peswaso, na ye konya kwa kubisano, biae potia, IGP Dampare Aba. Any other property IDP baby on a bon put him in car marching. Akrampumbo cordial.
Nyangado no mpa wonti no ye. Mo anapedi my blaze am air condition so me hu TV face da. Enya sem ketwa. Ade ano aso. Say ye ne modwuma ne so say teacher for ni we yesepa. Ye na kasa ya. Tina da no be kasa o manfo ni dwun kama no. Ona bu mami bisa ne kwasa IGP aba ofan sa yirebi. Nse no kwasa yera dan pa ya ba ofan sa yirebi ene. Nse IGP IGP bia wa efe betu anamo on traffic nko anya djuma. Oma obetutu anamo akokọ mpeso akọ hwehwe ni. Adwuma ekoso woni ne mpanifo nti neme no kasa aba ofan sa yirebi. Okay. Also one in the police for Pennyfonia by the Abraham cost of my say. No more see my security meeting after consensus. Auntie, Nessa Bana Banuna, a security won she say, yes, baby, Jinan and Nasunti and IGP Abano. I know when I tell you, or born to or done and now call police station, one police for here or yes, inspection. Na ya ha no buy for nyewa be miensa apart from so ne pen for be share edi kukwam nkomo I hear police for apomodin police for tibia ne police system wo for say you know obesa kwakwa so ebie police station ba kwa no ho we be police station no ba kwa so mo ye police station ba ko do bia no na ko be na ase akushia be na ase ahemfo ene ne pen for enso basically oba nsra he wo for say you Wow. Ena yema IGP akwaba se waba behwe ama nyema ba kumienu bi nso no so di na no atumbi na de wo so commission no commission ewo akokwa so no bia ya MC wo kan ye no ena ye de besi ase ne ye pese hu adekroport nti a waba no ntu ama etifa so ati de ye da na sepa na police station na info na si ya IGP ba bia no ama na fefefe nei ye akokwa so community ya awo brochire omune MPDBC no makabo no YC ba police station they ama okwaso for ye budo me twa video na bia ten no mo na ma invite here when I say I security issues I did no buy say we go nyona say nyona force no guys nke kasa so mo ye so mo obi aso nti o ba na mo ba ye security briefing akra eye wunji na opushi mi ana ma kire say I did about of my say ampa ona bo ye daseme njao na IGP abedi e town be hye na nso tumi hwe toto nyama kama ma bibia nko yi ye dasa no pe eni nchimu ne confirmation da me ye na obo pon kuma so di eni mo no odi wa ba ono ne di eni mo odi na ba no bo be onke ne kasa kakra na yisi ale mo ye ni ti pe mo ye ni ti jo mo ya na na okay mate ye das panya me shira okay Adam peche radio nie we Honorable Kojo Ponkroma Information Minister Kum MP for Ofonse Ayerebi ni personal assistant Honorable Andrews Kojo Debra and ameni kodi nkomo isi of course the Inspector General of Police IGP George Akufu Dampare about Ofonse Ayerebi constituency Adam Kakaku oje na wa menchana pay ode de na eba aduane anase adwuma ha bi de sika na mi pe o ma mi sika obua ya ope bia na ya ma pamfa ma dia obua bra ye bre amencha ma tu free word ntia aye sika na me twa je na me twa enkaji say dai ayin fa no che mi frankati ana problem mi o enkaji unam kwa foso ana nam ko ta na asfalt enkaji ma men to nka na nam ma men hwe na nam let me hear kakaku ofri emoli krom akotrika drive hey wa be uze modern eche driver wa trika je enunti fa kama no obetwa ma wa feel brutal hey
tie dona pa ya dan Edu me mrenda mi go school. Na samanko school. Iti asemi dika. Edu me mrenda mi go school. Na samanko school. Iti asemi dika. Adile keda so awo achima sene osi aya ujewan Mimi ndabia mitie kwaku endim kusibu. ujewan Mimi ndabia mitie kwaku endim kusibu. jumadia ni di design Asemi dika. jumadia ni di design Asemi dika. oh ade jumadia ni di design Asemi dika. show ni di design Asemi dika. show ni di design Asemi dika. program ni design Asemi dika. program a appointment to obi aja tum design Asemi dika. die du me da no pa taxi driver trotro driver kosia wa ha kosia ye gat obi ache ya dia Asemi dika. program edu me da no pa adwo bodu akunu wa fatano enti ansa na akotena eldia so dem ni nyame asum dia he Asemi dika. program edu no party the shoemaker for etia wi ansa na mapepo mpane wo dia he Asemi program edu no party se kotoku royals for etia ansa na makotinto mu pomini tamayuta ko jan dia he oh akam Asemi dika. that's all. I am your number one hood. Burning kusi bodu bipi he. Achima menja yamya dum ye nya grene. Yamya dum ye wo kota. Yamya dum ye wo post station. Hey, amentia. Ya demo amentia to the what? I can touch my mentia. I can touch my mentia. Hey, amentia ye wo bibia bi. Akade ba kumye nubi. Yamya dum men saka opinyin ba konso ewa oman so. Ya me kon na kwakobo nkomo sisi yi. Ono ana edan a okọ achima sene salama abrunsan no enye 291 years last week ya ni panyini ni kasai eno chemisa kire na edan no not before come mo papers letter say wo mbungu no mbungu na egumbungu a wo maso be hye papa aban ene ombe di no nyonyo abuhye so last week ene kasai wo mse 1000 taku wo ni bi kakra mo sabeso no eno na mo de podwe even the odian mu kura sebi ne namba ku yatwa achima sene salam abunsa na che wo mu yeska no mu de abuagu ento mu hiamoa ma me nko amaso ena me nko bisa sa anya opanyini odumfo bia yi ne ti abebo nana me pacho de owa nwan so no eyowura John Kwasi Amponsa na ne ba ya Amponsa ento na kasa wai oh okay ya Amponsa fama Kwasi Amponsa okay Radio papa. Abozegi. Thank you. A grandpa John pe machi. Ora John Kwasi Amponsa ni. Akra ne pombo ko de. Na me da wo ma yo. Said you me so ya pa enso na gugu me bise obia. Enso na gugu no ama awode me pa na nyamnya dum betina microphone achi a me ya madwume. Ama osho aba me pa na asene nso gugu kakra de. Asini nso no gugu kakra. Okay. Asini enso no egugu kakra ho. Ora Amponsa. Asemu. Ora Amponsa. Nimia. Me pacho asini eno enso no egugu kakra ho. Okay. Ntini ye. Mumbiem na ura na sum ye mumbiem. Ora Amponsa no poti minka. Hello. Me pacho ma chi o. Hello. Oti udi akasa metunka. Oti minka. Watakasa. Akra machi. Yaja. Empombo kodie. Nyame da wo ma. Na me bisa se enzo no gugu ama waba pa asene nso gugu kakra de. Odi mo de kakra. Enso toy na asene nso toy kakra de. Oto kakra. Na oto fine. Eto fine na eto fine no na oyem hwehwe se wabunza no bebu. Okay. O se eto fine anam se eto fine no na hunhwe se wabunza no bebu. Hey, let me show papa. Let me show. Ena ya na me. wa ya na me bo. Wa ma kai menwum bi. Teacher ni bi teacher Musa Nyankopon fa na kransie yi o asante achima mentia. O se dan mi go William genga.
Miko saman, saman kete. Na mislo, hey, na mislo papa. Hey, apomani tuo. Meso me pomani tuo. Hey, ode share meso. Meso me de share neso. Atipo, atipo. Neze ezori tono ya show. Na usro pa. Enti ora ponsa. Eden mo hwe na mumbu. Sa de osi o ka se usro na nso no toi. Enti ekoji hi ane ko probia. Kese waso aisha no payo. Denga no pay come dem. Nese uchoma. Erade mane masa no Nyankopon ama ye kwan se yenye bibia. Sesie edan ya hwe no se bebu. Enye nyame ne bebu. Nipa da sani ne bebu. Na ade na mo hwe na mumbu. Ade potin ben said the last week me no kasana sis kasam hode. Setew si kasam hoye de ana na unya ne tiemfiri obi anso nchen. Nana, me kasemanya afi obi anchen ameboa. Nya emobi anfi obi anchen se oba ba don me. No ka gu fo mama me. Intini nya nkopon na me hwe no. Ani mpa ibo ada bia pa na mebo. Nya me enno me. No more be. Mabo. No me kan for mama. Papa. Adia chikwa nyame ma adia chimikwa. Ye me bi kwa e na ni o. Na so e den a o na minya. Ni ni dia se mi di. Ebi. Enya ma ni o. Enti asemo. Me pacho se utie radio ya bomodi abra Facebook live Ahenkan ba YouTube search Ahenkan 93.3 FM. Oru adwanpo kwasi amponsa asem no ma reho pa. Ye pobia di nsemoni onzu yenye obia. Ene se dan na esi wonom no wo show Facebook live no. Enye 291 years. Nipo osi wawu dadaada. Ni nchi wo mawu amase aka opanyini yoka busua no ho. Na edan no asenema so across the district nadmufo e de krata abre wo so mungu esanse na hoden wo fom no kran so na hoden wo fom ebetumi abu akum nipa yempesa saa besinti yesi abusua no bu abusua nso ana owure ka se eno nso etoi ebu dan mpo a epro obi anka esi odam because oni sika odi ko bu dan agu fom ento hia mo keke ohia obi obebu dan agu fom ama no bra Facebook na bra be se de dan tie entano wasem na eguso aye ka yeni opinion kase owura John kwasi amponsa ekasa papa ya okasa yi azesi ono na ehwe dan so ne nan baako ye twa okoya adwuma de bia bafia momonya bia diu ewo so mills ne nan baako ye twa ne ten ewo saba ye twa enti na sitrem odin ubetumi kra kwani chan kwa hwe no atema sene hwe na asitrem odin pa enti ochema sika abusuan ne bebu dan no enna akwa Asem kese a womgusu etoto sere omanfo so odumfo bi beduma so de obeto petrol gu excavator ana de obepe obehan machine bi na kobu mana kobuma no nyanyame ebehira pa ana oru adwon anya wasem no se wasem ano no agroto menga Meto nkan akra pacho okay enti so far last week edi nkomo wanya approach bi obi aba nchen no abedi edan nkomo odumfo bi adan ho de opeso obwa wana. Hello? Oh, baba. Yes, sir. Pacho timinka. Now man in favor. Now me pacho na me bisa say so far obi ayi ni ti. Odumfo bi aba so peso obo wana. Ase. Okay, na me pese mu se bi odumfo bi aba beboa na but ne kasem no ye se obi anyi ne tinto ototo sere wa oye reeling wa asem na kan a opese ogini pankwa no bra bebu abonsan ma no wa chema sene Salem edem wesi me din ade Richard aka Santa Di Maria Sifat kusi adwuma obo na no de o small boy danger obo adwuma papa ose honorable Kennedy osenya ko obenyia che papa enam na adwuma pa oyemo manfo wa chimso aduro
That's all. Jun. Achmasene, hey, asene bangal. Achmasene, asene salam, hey, Mimi tabia mitie kwa kuendi kusiwe. Inshiraba in Tiama Sandiaba, I see the whole Ghana and you, your boss, are the best rapper. Why? Because you and your boss don't write it before you rap. I say me boss o dianga gwam ya bua. Ya rap pass ya rapper ya ndre. When I just say talent. You are the best. This Santa Di Maria from Akimasene. Santa Di Maria, special good morning to you. You're so humble. Oh, Achimasene. Good morning. The Patrol Brown Manusuni ending como 0201 944485. 0201 944485 and a 0554 820910. Brown man so I think for more so shaky mano. Hey Asemidika Yatinase ya no never try you more than obi to me try your play my team Asemidika na Ahenkan FM what do you mean try you more than you can pray yanchiano attention and yeah can go we see before saying Asemidika so never try say obey and you trust them I go do some if you will show you so yeah production here time atomo da for mo share ho atoma sene apro kuma se mo share ho e kwa ne ye asene bangalu asene bangalu ha no atenasi be free here asante atoma mentia never try me more day but you go to me nache hey enwa no ma wi ache me mame abedu no ode mame no party man wati me na konfu aku oye konfu peni wa mentia abo ni pa bebre wota yade asante atoma mentia hey DJ fish you tibum oyade obanyum dodo kuma mi tum yade atoma se ne bangalu atoma da promotion ho enche da gwantanu ube uko tonabo omo ya ju manje bia new station ne be twatum muko so frɛ ofrɛ na me mbeke nyamie adwuma na ya mede adwuma na ya mede radio adwuma ede papa manager matchim down for MTN branch Ramai social good morning ebumbo ko there enchebia hu kani Cassandra ofori birthday happy birthday na the advance oyo posi ni wa GP office David Brown enche ubedu birthday wa Ghana special good morning to you obi oche show me channel enkachi paluso kakaku ucheme Staga 0201944485 Ablinkisa. Hello, good morning. Ufifa. Mi fiamentia. Hey, amentia for mo yade. Why Oh, doka. Oh, abe. Akokuna. Sefu. Apeteshin. DJ ape agwewenza. Radio papa. Abozegi. Mi mo densa kapintin. Na anope o shayenfa. Oh, na mi ado mi wa chembesi ase. Mo yedi nkomo bebrede na wo ka fa ho. Na me kan say mesre honorable MP. Say me kwan na me fa so eba me fie no enye. Enu enfa mpa so ben so MP ben a. A chembesi opon kroma. Okay. Anka me obeye gata so me krom ha ma me anka me ne beje ho fa. Okay. Yati. Wa ba constituency ti sa mi kan o tie pa. Nti me dia to anim di me sure say o the bet contract aso. Ampa. Na wa be bia ma me. Ampa. Era so abe
Oh, I'm fucking away with you, Chairman, right? Okay, Chiana, no. Men are now. I'm Chairman fans for you. Hey, all fans, Abe fans. Sir? Una ma no mo shut down. Abe. Good morning. Hello, good morning. Wana wamela so. Kusi. Yes, Akra. Morning, Mr. Obin. Oh, Mr. Obin. Kusi my beer. Oh, Mr. Obin, also wabi the whole Ghana Alba Payman Tema. Ye can the youngest, shortest tailors in town. Mr. Obin can be. Mr. Obin, you way. Radio Papa. Abuzige. Thank you. Hey, oh dear. Mr. Obin, I'll pay them. I go on Patamo. Oh, Kusi, Kwanya. Sir? Kusi. I mean, so you say. Me point because you what's saying, no. Hey. Oh, I can't come in a cheap button in pa. Yes, I'm a person who go to Gumachi be. Oh, as go to Gumachi there. Which name? You're not saying incredible. When I say them grab a go. Ship you up, you grab a go. Radio Papa. Hey, Mr. Obin, Bekumi. Azuko to Gumachi, the night, motion POP grab a go. Hello, good morning. Morning. Me patrodin baby Agasafi. Angwani wanchi. Anga. Kusi. What do I know? I want me. DJ Fish Busaza, you are bene one. And I'm going to say the other day. I want to see the chief fry. Yeah, the chin numb. And a day. And the check, yeah, the chip for business. Yeah, the one more. Yeah, the tibo fruit. Yeah, the tiban for business. I am a few. Achima sene abuabu bangalu. Mito Kobi, Mito Jende, Mito Katia, Mito Mono Sufakalo and Yamade. Mito all people. Boyanyum. You say, DJ Boyanyum. DJ Boyanyum. I'm ready now. Walk off Asem Dika. Come on, you did so far. About the body and I'm near honorable Kennedy or say Yako. There, Papa Casanova, Yenuma. Uguzu, ye. Yes, Christo, the more feminine Musiame, then I'm fair major. I don't know. Hey, Omaka, and Chamber District. Ukuyu, Fianestiano. Fianestian near Pine yet. A 40 and ambitious, and your kind of time. Time when she crying. Time when she town rules. Time. Almost contractor honorable KCPC. One of your man when she town rules. Time. Confounding a paper for paper, here. I think. What do you mean, Ubuntu man? As I'm going to pay you as a Blaziana. Honorable Blazuana. What blaze you as what blaze you bongo for this Munyajuma. That's all Muyajuma. More die and from a best says more die Papa Nima so honorable course so be donation in the egg account. Hello, good morning. Hello, good morning. Me didn't go according to see Bodum. Me watch him at Ahenkan FM studios. Also, I am for the design. Good morning, yes, Akra. Onoyan for Kofianti, Kwabodi number 2. Onoyan for Kofianti, Kwabodi number 2 on a one pombo code. So I do not see the moon house here. Voko. And a pay a didn't come over brain, and then I go. No pay why, Mamma no more basso. Medaso. For first I be constituency. Honorable Paul, someone honorable Kojo Ponkuma. The Mammonia Power. Of any which year, one friend fee of first I be constituency. I will be asked for acquire them. Acquaint. Let us honorable Kojo Ponkuma by if you're okay. Feel saying, which was a year, Papa. The Modiakai, Aquino. And the master honorable. Say, a Duma Wayano. Ma acquiring MS say, Numanina, if it's all about by dinner matua. And this baby if you're watching. Or petty because you're a shabu, Bakukra, NDC. A bam womb. That's all Nabu got your Ponkuma Bay. Master, I can say, Michel Gubem. Let's say, I'm a from a year, Gramano can say, network and Yabi.
school that we see be my you so what to be my it is a new me akwa so no na mmom nya kwa na efi kwa abode no metu ko etwere so ko free asabe de no wo de aba contractor no ba no adwuma fu pa de the whole guy no obi anye bi nten no enti mesro na bo se contractor na do gita kwa na wo ma no bra kwa sa contractor ni pie no last week ani ndi nkomo studio so ma Jeff ni se won de money powerful intent oversight last week me fry Mr. Nebra ba do ka ho atem na mesro se nwa dia de wo de ma no bra kwa no so tem e bi raise to your penny na wo ba kwa so a moto fu be me sakura gu edan mu esa epika efi kwa body kwa tire so moto agi 200,000 20 Ghana cedi opening ya yoro ho sem ama adwuma na abuko yo pon kuma ye na kwa ni nti aso mu kwa adwuma papa ya ye da so papa na ye adwuma kasa enya de ketwa metro na bo se kwa no mo mo de na omumra kwa no so man ye da se. Good morning Patrodin baby akasa free. It's actually me maybe me say aduasa Mavis achim aduasa mpombo ko de Erade adumo na so boko ye din komo bebre den na so woka ya mi woka na say ya MP achim so adru on so we disappointing adentia aduasa tu apoli kwan a ore ebefo be kasa ye ni MP wo constituency nti e bompa ye say Erade be ma onu abu kwani busompem aba be ti constituency no no be sie constituency na maye na wo ba chim so adru constituency ya be kasa MP kwaye ni bi ye ni di nkoma no pa ya minim se o trade ya asema o kan se akwan de da na koma so pa na apolikwan no wo mo adama contractor e beba so enche kura oba be ye adwuma afani to obvious ni ayede ni ti so enya afa ya obi ayi ni ti se wo ba na fe na oba be ka ko be ye bibi sa obi ayi ni ti on wan ayi ni ti ona bo kwani bo fompem oyi ni ti on this morning MPP mu MPP ana wa mo sempa ntinya afa na oba be jwa na num so obi bi ye mai oni hwe ye mai sa yati Mavis ya das Mavis free achimedua sa. Good morning. Good morning. Me Patrodin baby akasa free. Salome odapen. Salo. Yeah. Salo. Yeah. Salo. Salo what is ano pay? Ayana na so. Boko. Ya din kumo bebre den na so woka. Oh, ana pede me bo mama so my ena mo go se nyame nsham. Me da so. Le mo mai mo no. Yam fancy etin say embra o mai. O se nya edisi. Alo obi di mnation sound. So se hu say empenifo. Is board on the e pa mo chawa mo ko kwai. Eno ana me. Mo ya da se. Hello, good morning. Hi morning. In Patrodin baby akasa free akra. The catchment is over. Oh, wafa. Yeah. Wafa. Ebusia for abuze papa we na yire sisi we ntie ya onkwa so ntimu de mu ntie samebua. Otrofo ana o se na dance ni ewo abrochi ntimu de na e baba bo na manka se matie o. Asem yi Dika chima menti ajo a prestation achi meton saka konkonte eno ani se metata so kalomo bibibia wa o munya de meni abre menti abozege eno tin ma wo baby ofra abozege maame na wo misiedu mementa mi kukwaziye ye betie program nyina asem yi Dika ansanna mako asori amakwasori mpo de menkwaziye no mi kun de kwaziye obeti asana wakwasori no bo se me pamu ni free ho asana wakwasori Antebushafo champion masame kwazina na wasuma za tiana wona na uti entina na wasuma yes agra yes anti opanyin na yesi wa ntinya onkwa so no ona afre no wafa no pe yadi nkumo bebre den na so woka ni kan je kan se yesi opon kroma se ene for asamwa se the fifu ase ba atwomenti apras akwani nye omo de ame kwanye mai na yi wujide se isa si nyuma penti obea mai tie pancho mai. Okay, all right, yati that's your final also contribution on the aba. Hello, good morning. Good morning. Me Patrodin baby akasa free. My kasa free X-man. Aha. X-man. Yeso dwumadi a omudi. Asem Dika. Asem kese ene wa Ahenkan FM. Se me nda bia. X-man tie we.
Asem Dika, Asem kesi ene wa Ahenkan FM. Se me nda bia no pa. Etman na shey for no pay. Ni mo mama no pay o. Sa ana wo feel me on. Ana mi feel o. Ana wo tirase sa. That you be said now on the play say. O dia en ka to mo bi be da 3 weeks ni so be na content cross. Na o ma ko yam se wo mo no dia en ka o da da ana be ba so. No pa na me here. O question na obisa no no. Say o dia en kan kwa me eboa ye director o kan say o be ba content cross be pre MP no o ba na say o dia agro. O ba na say o dia agro. Mati me bisa na ma why. Dia no dia here no o mo san go ni here mo te see. And I don't know, my dear Woody, no probia or Chimaji or Chimaji. I will try you. No, can will be a mobile, my dear, but Yaman and Wonder High in the street. Only a minute, man, I'll go to my Yamisha. Miss Medasipan, Yamisha, Etman. Hello, good morning. Want to mention us yet, Nasu Choya Bememo. And now you're by. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Pachodin, baby, I can free. Because Achim went in Pachodin. Nana Asam akra yedin kumo bebrede na woka. So am woka say. Maka nsem bebre. Na oda agano. Na mo ni di. Emre nso to ya na. Wa de chamo ba ko to jani. Eno kre. Ehyan na oda asam ho na kase yen. Oda adwano ho na kase yen wo empotem ya sei. Ye di hu nkomo pa. Enene production ho ebrinti ne antumi ne hu nkomo no. But next week ye assure tie for say ye di nkomo gidigidi butu bika. Tie mu ntie. Na ayi happy no. Oda happy no. Bebre ya kan. Won ma no mo ba onye no onyo. Ende won fa asem sebe obi ntumi nkyere so tie o so ntie obi ntumi nkyere. Yeah, that's it. Hello, good morning. 0201944485. Good morning. Want to me any nasu? Hello, good morning. Good morning. Mana o ma wasu yi? Kofia pia odona ye achemaduasa empombo ko de. Boko, pacho yedin komo bebrede na so woka. Sana no commercial so. Media udi na mitra wapi. Medasi. Wa pa ni ti ni ayen fi won penu fu apa no mo empate mo anu ti ebre. Me an kasa me papa kanadi o se nya akon. Ana mo na kasa. Me de mi se bia san ade e nya me ba ko pe. E nya na du e saka. E ka ikuta. Anu ni ade nya. O mo mo di ha ko be pa so ha. Kuta fi we buku kuta ma mu kuta na mai. Anu aseme. Medasi wo. Odona ye ana mutene nka na achemaduasa. Hello, good morning. Machi o. Hello Machi. Ya me die. Pacho hwana o mela so yi. Berima adu kafun no Australia. Berima adu achim Australia. Achim Australia. Akran pacho o yo hina na. Ai. Achim Australia hini. Da be nya Australia hini. Ba me Ayoko o okay na akran no pemi kuta name empombo ko de. Na master mo say. Master. Ufri atudumrem dancing. Eba tiasu. Motri hono. Enfidie bi a contractor na finsum no hono. Bata Eden fidie. Listen. Enya aboya wodi ye efan no. Besa nan na waboa no egu nko motri hono. Waboa no egu efan no ho eba kwem. Waboa mako ekro be nan. Ase eyi driver ni bia eyowu atem. Esi contractor no o gini he aye wati ase ene ati ase patem ko. O China na video no eyi ansana wabetesa aboa be hwana. Entina se wasem ni nan se contractor nse de ode ahwea na abo na gu kwanso no ehu ebetumi ayo hyenkane bi nti onvengu ye mo yedase na na yedase panso adwomanfo nso de asemu aba beto no nti contractor wo kwanso mpacho we eye wonkra Vodafone ya mo fra muntimi nyina so nche. Hello, good morning. Good morning. Pacha ya pema akwasi me kasa Afrika. Akwasi achimja kofi ajiru krom.
Bajani. Empomba ko de. Na me na do mi bia ko. Mo ede na akwa no pe yedi nkomo bebre de na so woka. Bajani na me kan se na mo kan na no. Yes, mpemfo na se omomehwe no mo yema. Na yesre ona bo kodo ponko ma ne DC for asamaze. Ye clinic ne bacha ache. Omomade an no mehwe ma because isi a obi dem na isi o dem o ye aduma onum. Ampa. Isi ani pan so ba isi a so o je na dia na se ye fine fa. Ampa. Mesre mpemfo so omomno no ma se ye clinic ma ye wai. Okay, ye dasi. Hello, good morning. Good morning. Me patrodi ni be bia kasa free. Yeah, from me of okay, because every kwanta. Wo fake nkwanta oni ade wa so ba de. Me e be ma na se benyi me e be ma. Wo fake oba be ma. Wo fake ya din kuma no pay ede na so woka. Me ma mumoni adwuma fa mo ye. E da se. Na mesre se eye wo dan market no. Me desre de ne se. Mesre assembly members no. Dika bia ba yesi edibe yi drillage e wo da na mesese drainage no assembly ni person ka mo de ye market ni bi enso antia ba ne se assembly members no entwe mo mo kra yesra mo endra bi betwa mu ho no kwase me na me ra ho yeni an mo me yere no mo ye ma me no mo se omu ni ba bi ti eti medi kuto dwe pe assembly members le chew se Dika no omunye mu ma assembly no they say eyen krani kuma ti dwa na ache no empo no oman ni nye sika nkosha atie eti sika pa ebesu abankesi ebeba de wo musa aba na cheyefo ebia na yentem ebia pese nua no mani ya egani fa baby ebeso no okay yem first sika ni hyasie okay eta se empenifo se ebi da wani mu a na tutu bia ebin ampa ye da so na bese ye ni akojo opon kroma honorable the best friend say adia ye challenge kesi ba di mano ye kwan da ho se mon kan che no pese o san ko bi mu dia sebi obosom eno didi afiase omo ntema meto abetro abreso ansana omo di kota abaso na se sakwa no anya mbe ho no o se sakwa no anya mbe ho na to njen men on kan ne ye pe kota ye penenne kacha wachina nyumire na kota naba ampa ne momo twen 2023 2024 dia ne je se ye kokoro motinti ena mo yama ye dia ye se be fu ye ho agen ya da se hello good morning. Good morning, Babu. If I told you, baby, I can say Akra. Akra, me won't put room here. Be at a man Sunday. Oh, there's all confusion song. Of I've been at tomorrow. Oh, confusion on the back as I'm the Majorano for you. Okano could be our way. Well, good now. No, yeah, grounds. Sounds good at the moment. Jody, I can't tell you for more in your good time. You're going to the MP of Gukota. Zeke, wow, Mamma, radio, papa, Abuzike. And you walk proud, you got 30 seconds, my trouser. You come on here, Tiawa. Mati. Papa, some way be count. And a credit. And the credit can be a Tiawi. Asem. Oh, Mamma, enya sam na akwa akwa tema wan ka ma na be ka ma papa ba sori no soro o mi nya ya ware fo an ko ti me do ase wa ma me kwanya na honorable Canada Japan I be sori sam kana ka osenya kun Kennedy atem so aduru osenya kun apanya me sira no interview nya me tie bi me wura ma me dale ya to se me nya 55% sana to no abeke mi say your baby an number ni bi because o fe be aka na baba masemesi ane se mesre eni o mani bi o ha yen kasa ntia obi wu ana no kra bi abeka bi anso etia obi no kra ne se papa kise ma bebre wo fi se se ye den na no wonye project o cheche nye memo na iza kwete se bi ana ka ta opposition de wonti we nya platform bi a amfa mpuntu ne se sad na ha ye Ghana pound se kwabra ne me MP enya ma ba na ho so na o ha na sa o kwa oni platform bi a wudina so na enye na me stress sa na o maka na dia mi ankasa mi nua sabe e ba ni nyinimu dia na e penese na mu amamu mu dia o na bo mu tiche ma na opon kwadwo nkonoma se me sre no position na kufu adede ma no wa cheman sa ama ye sre no wo di onye hwe kura o dan ayiri bi 18 kilometers NCB adai
want to win. I hear no want to be in a course of what yana. Contractor Saba soon to more Daggy Asem Kumakra. Papa, I grow woman. Yanam for that's how. You go from Bakra, any idea if you come on the cotton on the two, a talker to be a young for that's how we ain't mean go. And to me, as I see, I'm antia who free the Ukumo. The Domino. And the end of the piano business years, and then I'm a patchel stress. Womada Roma, in Siena Cannon. Woman, you motor is something free or no more yen. Now, you get me about how much you are doing because you need certificate that they cooperate MPDC. Committee Assembly Mine. Now, the Nippon at Twaba. And the American, you know, class my mechanic. You are who am here, no, Uncle, the chance for 16. The American may track, many are Kogu, Mr. Medasi, hello, good morning. Good morning. Me patrolling baby Akasafui. Kaku, we Wawunia, Osafo, more fire, Asem. Osafo more fire, Chimasin and Pumbo Cordier. Oh, Kaku, you are don't send you who ye dear. You are not the Museum saying who you are. Yet, yes, I say. Now, and then I can't pay a dink mobile, also be Catuswana. Kaku, what but Juma? Unia, Kwame, your board, young kind. Yes, we say. Would you dear children do Dika and the correct? Juma, we are perfect. I mean, she out. And that's all. Let's give it the honorable Drew MP Wakasa. And the correct. A Juma won't say, oh, yeah, wouldn't me any now. But, yeah, not one man, and could have been banned. One woman feeling more, I see that the office. Wouldn't say, said be peddling poor back, Corona official, and I said. Ujini nyinaba se kuro no kwase na nkoma ntwama ntwe obi beka se ufiri honti ejo na bo wakasa na ye best friend say aje kuro na be be ho no esu e wo yo bi a wo ha ya o man nko na me de o ye so be kan ye ho aduma ene week no be kan odan market won se na ma me kire ma dwen kakra okay kire wa dwen then ye de afrefo ye fre da bia ye kasa radio so ye can be in terms so kuna mutimi kasa ekwachiri ampa odan market ashe minim se ye be siesie foforo be foforo be kwa ku ye mpedifo MTE enim penifo ye sere wom odan kuro na ho no enya kura dabi nya kura na so mpesa ye onim so mpesa ye kura o one person achim dan kuro no eye kura yes maybe magi kitwa bi chire penifo na bie bi se hwe or down. Who is a mama or down? What a chill over baby? I'm mobile walk. Any market walk. Or much a chill down center. Now, Yajina Boyum, Yajina Boyum. I'm on Tias, say, or down and your whole crown. Yeah, come down back to old town. Telephone will be kind of Jimmy Crown. Nesso town, your mama Astrotev, into a bright over. Ah, Tiaku, also that old town and they all dangasa. Ampa, Omoya Hospital, Echo Town. Omo yes omo see police for na be Echo Town. Omo take market Echo Town na. Omo spreading. Say your market ase yan hu. Your market no ma yan fa ni nyina nko sisi your market no ho. Aboabo ho, asane ho, maso ho yan chicham. Aha ye aduane ye di. Ye de be kwa aboabo. Obi free oda ofi nkonko ne ba, obi fuka aboabo. Tasi da ba benya djuma. Tuma na say, spare pass yan fan kwasene. Uba wuse krono ase mu bedie na enkobo no me yansa no na ida bia na taxi driver abobo so te say satekate hadwen mo bi mra so bi oni president tikitwa bi o utie kuma fia o ba tie se bo dia joso menka joso ya spread ma obi anya dwan bi ya more fire yeah that's all one name last caller good morning odin baby akasa free good morning senior Patrodin baby akasa free. Me pacho unia God is alive. Kase free estate order. God is alive at Chimdan estate. Anope, ya dinku mo bebre na den akọ na no betwe mpa nsu atona. Eh! Enzo na yiri say and obi store ojina na ode nsa agbo nsu. Asem. E den na work anope. Siria, mama mo abaso. Wa nipa de udi juma. Na se juma no ko homodin a. Ese itimi kachira na kusimu kena. Ampa. Siria adwuma wa bona. Me ya rofo so anamaka, me ya rofo anamaka. Mate. Se enya man ko Yesu a sinia de beto ani ene no kure. Ampa. Ye nyai.
rap awamano yana etore bia na chairman say obi ama ba enemeka chairman say obeba obi no tinya me akua nim oni Swedro MP ebobo ni amaso ba de na say empuntu yuma no obo ne homode na enkronketwa na ewo ne nchen mu no omomode ya say obetrem dia ko hono mo se kakra bi kura ko hono so hu se bibi ekoso hono ma bi dikse omo nyina dia komafa beta na chi ama de ekoso Swedro no watok society ahyemu kina na etumi aboa yen ye be sire mpisa ewo blog na ye atimansa blog ne say ade o mutumi de agya atimansa ne say ombeye ade ebebo ho manfo atembia omo ho so muni ho no manfo na bo mudin me dire say o hwe Bangalore Rosa maka ho sembe bre na ene nsu start say etoi menye twani ko hwe Bangalore mi fi apa me ko no straight me pato de ko hono mo enya sem ke to ye bre pa medasi ikara so no omo mani enko ho okay na bibia eso nko pesika de pa no mbeye no what do is going to say beboa no ye yod na igana omo de nwrewrem na do na sin beboa ye tibi enyo jeja me do de jana ka se dia odi odna komo fa na ya me nyiri se betumi asi edwa odnafo ye fe ana all towns ye betre wo impuntuma de bi ba na se betumi apushia ko no omo man ko ho no na ye to de bia na me ha no se ye benya saasi wo ho aye di aye anasa saasi no ni nyina no ye de djuma bi a odi impuntuma ko ma wo bebre ana ene to bia na eye me ha wo ye de twapo kura aya no etwa me nsu mo estate minim se village se omo ye o omo be twa me na bi dia to no mo so ne se course eye session minim ndi se so nya kwan a ne o hwe so ho no na oye assembly member na ho no no wo busa no se eye de ba dia na nka wo ye ho no mo se fish pond na se ye drainage na wo ye dia mayen ti de me twa so bi twa so that's it. Hey, I'm over one sem. Everybody now make it crazy. Make it crazy. Make it crazy. I afraid for next year, say me pon ba no. Dindi kwaku ani nkusi bodum. Kwaku ani nkusi bodum. Imadi edin dia Asem Dika. Mitine mu mo jan kan kwa me ebo a. Ede no maza ko ye de. Aso no mo na ya. On time mon tante nenga. Chankoi. We see me show live every student. Chale rap na bodam. Rap ni jina so rap ni pinchi. Sa hwegu. And I'm only last one ever go. DJ go. Hey. Baby I tell you. Atumo da for baby ayeku. Estate aye ma papa. Estate aye de eno sepeti. Ko hwegum. Kroma yiri. Edan bubu. Efa ma paper no amaso. Hey, Asembe nyo ma konko Ghana. Ye wo, ye bro, me beko. Kotoku roya sochina. Ye di kosia kan watum. Aba, enkramante. Kama youth munya ye. Ye bati se jata no problem. No mercy. Ke grass. Ye beshe. Ne yako. Capito macho woho. Goalkeeper cringe woho. Akwana wa rasta no. Akwana wa rasta na ejre vitano.